Pwede si kadayang may tuhan ko kiwot tinasbihan bepo do sinambahayangan hajat kuhirup mian in Rasul sallallahu alaihi wasallam niya inenan wa'ne hatin salatul istikharah inin hatinan bang niya hajat no paku-paku no dumen hajja lilla kinabayaan no niyaan ina nila isamian kabayaan no tadauhat hatinen mako kau si Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang kau hatinen istikharah paku-paku no bang umatag silallahin mian tabi'a ni hajja bang umatag silallahin tagge kabayaan te mian lilla mian bang umatag hatinen ko akulay kabaan ko ran mian pagge hap bustan nen na sambayangan ko si Allah ta'ala pakuhan ko istikharah bang pain iye mian pangurong si akuhin bang pain iya pangurong si akuhin nawang isab mo matag si kauhin ka dayang may mian pagya iye hatinen dilang pangatian nilamian na paku-pakuhanon si Allah subhanahu wa ta'ala subay pain isab tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala hatinen paku-pakulay iya dualay bang hatinen mian inilamian dumen isab agama Islam niya aru isab panaymaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dua istikharah bang makahap pagge banggay hatinen makahapi inakan isab kita Allah subhanahu wa ta'ala hatinen gay taymane nasubay kita maku hatinen mian iya paggegetante naraisab bang me maptebiya na mian paggegetante me bang sa kolonos iyo geget kita na iyan pagdusihante si Allah subhanahu wa ta'ala basa pinakuten kahapan usi bang sa kolonos na nambay hatinen laat takaswaten na iyan hatinen niya aruisab kibut sinambahayangan hatinen maku kita si Allah subhanahu wa ta'ala nawang tinasbihan isab nagaisab niya me hatinen tabasako ga isab niya bakas tabasako duga isab niya bakas takaleku pinain tasbihante mian hatinen lelamian pagbisahan to pasal kibut na niya isab ko tasabut guru te mian iye hatinen maga soal ayan mian maganda me lime pasalan iye hatinen hap kibut nen rumen ni kibut tibut tibu hatinen magbetibu iye kamanin hadjang edong pesi na iyan may umat Islam da kita bihatin may magsifat sa duk da kita bingatu may keo may ai duk sikauhin hatinen yesu al nulay pangandaakan duwi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam mako keo si Allah subhanahu wa ta'ala hatinen ina kabaan no pinaku pagge wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun tampal hatinen ayat Allah ta'alahin dinaag kita maku bang niya kailangante sumegua subay pain pinakuante men lilla salih dumenian hatin iyan makahap hatinen samian kibutin wallahu a'lam pangurong ko si Kaam balik maikin alhamdulillah